they have assured me that they are transparent to ensure that we protect Uganda. Abantu abari Ahansharo eyabunagana omuri Kisoro bwahati berarikirire bwanyuma yo kukinga ensharo eya Uganda na Congo. Ikintu kijaho bwanyuma y'uburire bwa Ebola okwenjera mu ihangeri ya Congo kandi no mu ihangeri ya Uganda hakagira abantu abashangwa ngo batungire oburire. Abantu hababani batambura bari kwenda kuzo mu ihangeri ya Congo n'abantu baruga Congo bari kwije mu ihangeri ya Uganda. Bona barebwa bashobangirirwe bari kugira ngo tibatungire kumanyisibwa okuri kumara aha bintu ebikozirwe. Narindi kuva rwa mwanja ngiye Congo ngiye kuzika mabukwe yapfuye. Ino nari nagiye kwereka mabukwa abuzu none ndapfuye subiye Kampala. Abatuura bayetombwitira abantu batari bamwe na bamwe abariyoni babiyaho sente okugira ngo babase kubikiriza rero barabe Ahansharo. Abantu bagira ngo bamweho bariyoni babagira ngo bashashure sente na banyuma bakozese ensharo ezitari kwikirizibwa rero abe byo kwerinda babatera. Imikuba bavuze turageza mu nomani zirandi. Ako njewe ikiri gutuma mvuga ibigambo tugera muri amonoma n'izirandi no kuse dukoreye nkiyango ngo bashaka tuhereze ibihumbi 2000 ni parking na niba bari kubabuza hari aho bari gukarabisha abadokta. Abantu bari kupfa n'inzara. Umuntu yahahiraga igihugu gihahiraga ikindi. None nimba umuntu ino iri y'imyaka iri yo guhaha umuntu ngo ntoyaje no mu Congo ngahaha karahaha agaruke. Ahubwo inkoni bari gukubita abantu inkoni ntiwareba babarembeje kutunyanyasa kudukura hisente ugasanga isente zose bari kuzidukuraho ngo twishururishurira umubiri nta kintu cyo wikoreye. Uri RDC owa Kisoro Haji Badru Sebyara yahiga abantu kuguma bino bucerera ubu government zona ya Uganda ne ya Congo bari kwengera kugenda mu misho kwehanuza ahaca kubasakora ukureba ngo burire bwa Ebola tibwayongera kujanjara. We don't allow anybody to pass through here. And if they are doing that, they are doing the right work. Okay? Any refugee who is coming here is supposed to be bounced because we don't want to have this Ebola spread into Uganda. Regarding the porous borders, certainly we have the army, we have the police. Okay? And they are patrolling. If they are not doing their work, I will monitor like you have told me. We shall share with the center and maybe they boost more soldiers, more officers here to help, but so far they have told me they are in control. Hano no screeninga aba entrance na aba exit ariko nyina mpambe outbreak irimo tukwemerera aba exit abo turukwemerera ne ba trucks driver na turn boy then abane turukwemerera na ba entrance abo ari kuva muri Congo ari ba driver na ba turn boy bose turukwemerera. Nena bari baturukwemerana abantu bari kuva muri Uganda bari gutahi wawe kuja muri Congo. Wineza na yongera gira ngo abanya-Uganda abari ku rugo muri Congo bayacirwa ngo bitu babanza kucondozibwa utiriho na no kuceberwa rero abashangwa batine buzibu bayikirizibwa bita bamwe nibagira ngo bagarukibwayo omwihangeri ya Congo. Yego turuko ko bari kumara tubikije ngo bagende bakabagarura ngo bari kubizanira. Rero tukaba byamusubizayo umuntu nuwanyu mureka tahi wawe. Tukaba byana uwa Uganda bari muri Congo umwemerera zena watahi wabo. Wineza nagira ngo abakongo binji bariyoni bakozesa ensharo ezitari mu mateka niko kwigabe byo kwerinda okugira ngo batahe omunshonga. Bamwe bari kuretwamo ariko twabya security ngo batuyambe abantu bari kunyira mu panyazi bajane yo security ikomeze irabagarura. Gasha kwa Adonia Thaire ahabwa Tire West.